lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngag. Ti pakasaritan nga inta ikan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailing nga ditinagan a Froilan manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti linaon ti surat ni pagayam tayo a Froilan. Dear Miss F, naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Froilan. Gaputan na nga to ti arapaap ko para iti pamilyak. Ingaad ko nga rod tinagadal, aging gaan nakatorpusak, kat nakastrakak iti trabaho. Ti innak ibingla ita kat tinaameris ko akinapudno, iti naminsan, asinubok ti Diyos ti biyag ko. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Sa di nga tayo ti ayan ni Froilan. Kuna naman nga dan dito yuruar. Ngam, awan mo ti motor na makita. Ay, siyak na ti busbusingan day ta nakakotse. Apay kumabusinaan nak tay. Katadak mat dito igit ti kalsada. Sanak mat anak kasali ti pagnaan. Papansin mat day ta kotse. Shane! Froilan? Oh, anya. Napintas ka dimot lang, tiga barbaro ako, check? Kayat mo asawan. Kukwam day ta kotse? Katulad. Abay, di ka mamati? Kasi na maginatang day ta, kan manungay ti pinanggatang mo. Kaano pa yung ginatang day ta kotse, Froilan? Kinasayat, aglogan ka kid din. Iti kasta, masong batak amin dagita salsalutsudan. Anya? Istoryak amin kan ka. Kabayatan arekrikusin ta ti syudad ti San Fernando. Oh, inayadam ba't ti mga naiho? Amangan numaltutan ka. Ada nga min presentation mi ita, mama. Kun ada pa'y meeting mi. Maladaw ako, nung partakan ti mangan. Ay, unay kan. Ato'y tidanom, uminom ka pa'y iho. Agyaman ak, mama. Ato'y ti susi ti kotse, Froilan. Pinakarwas ko. Imbaga ka na kiti agkarkarwas nga inayaden da apunasen tanay kabarbaro. Agyaman ak, papa. Nung magustuhan ti board ti presentation ko ita, para iti baro a project mi, ken mamit ko ti sales ko ta. Balay tumot man ti sumaruno agatangak. Ay, naiho. Hinay-hinay lang ako na aday ti Tagalog. Katno 30 anyos ka pa ilaang. Ado pa'y ti panawan para iti daita. Huwag ngagpaiso, iho. Mangibati ka ba't iti oras para iti pagim? Sana puro trabaho. Napsuga kon. Ayos. Nalpasa kon. Panawan kayo dito balay, mama. Papa. Ina ko na. Ay, aguray ka, Froilan, iho. Agpalpa ka pa'y mata. Sana. Ije ito pisina ng agpalpa. Nala, mayamon, Mercedes. Awatem latan jay anak ta. Talagang amin na nangato ti harapap na para iti pamilya tayo. Iso akas talauna iti kinagagat na. Congrats, bro. Grabe. Kastauna iti palakpak ti Cebu po kalabord. Gapo iti kinapintas ti presentation mo. Congrats, Froilan. Wala ka talagang kupas. Si Kamanan ti number 1. Thank you, Ayin. Thank you, mata, bro Ray. Okay, kasano? Sumurot ka mat siguro, ninton madamdama. Ha? Rumor kami amin. Amumatan, it's Friday night. Wan nga rod, Froilan. Sumurot kamit kada kami, Uray italaang. Pas muna ako dyan. Anya? Ado pa yung ngamin ti asikaswa para iti umadanin allowance ti kabarbaro a project tayo. Si Kamat, Froilan. Ado pa'y matibigat. Saan ka din? Apay, saan ay amabalin nga ipabigat mundag itang aramidam? Wan nga bro. Ipabigat mo na ita. Kinapod no na.
Diya kun malagip no kaano tinaudi pa nagjajamming tayo. Ay na, kasano ko maamalagip mo, kat no awan samot, kanayon mo't nga agpas ni Froilan tunggal awisan tayo. Pasensya kayo na talaga Amuyo mo't aplano ko nga ikalay siya ni Shane. Isa masapol nga agdoble kayo na. Saan lang aday tati plano? Igatanga pa iti balay ti pamilya sak pa iti kasar ko. Isa anjak mabalintag kampante. Masapol ako mayod ak ako mayod. Mabit lang. Oh, Shane, iha. Naimbag nga oras yo, mama. Malao mo ka. Agyaman ak, mama. Ni Froilan, kaduam ka di. Saan, mama? Inawagan nak, ano mabalin kat siya kung ti mangala itibado na. Saan ka nung amin ang makaawid inton rabi Ne, apay ka no. Ada ka nung amin ilaplepas na papeles, mama. Kasta ka di. Mabiit lang nga rod, iha. Alaak labi itibado nga ipapaalan Sige, mama. Oh, siniha. Ada ka ba? Wan, papa. Naimbag nga oras yo. Kastamot ken ka. Imaw nakakadimanan ni Froilan? Wan, papa. Di na pala in-text ka nagitidwa kakabsat na nga danito Ite kasta, saan kan anadisturbo iha? Okay lang, mat, papa. Hanggang aguray ka. Iti cellphone kayon sa langmat ng agsarsarita. Saan kayon sapayan nga agdiday? Ni Papa Hamad. Kaslam mo kung niya tisumbat mo Papa? Uray di mo ibaga. Manlaw ka nagiti gargaraw mo, ken makita ka nagiti matam, tisumbat nagiti saludsod ko. Papa? Pasensyakan ka ni Froilan, wen? Okay lang, Papa. Maawatak matitrabaho na. Kan maragsakan ak makatulong kan ko na. Ura iti kastoy laang nga banag. Talaga nag-asat ti anak ko ken ka. Agyaman na kitipan nakaawat nga ipapaay mo ka ni Froilan, Shane. Reni, urayan nakpiit. Makigidana kung arumarkan kan. Sige, ay. Agora ka. Nakaturog samat ni Froilan itayan tilamisan na. Unang paiso. Nakadumog mat. Mabilang kari, ingat. Froilan? Oy, Froilan. Naiturog ko magaya. Napay, di ka kadipay agawid. Pasado alas 8 itirabi. Umay kan, Froilan. Agigidan tayo ng agawid. Saan pa yung agawid? Ado pa tinas ka ng aramidag. Ay, sus. Ipabigat mo na ita, bro. Agawid tayo ka din. Bro, amo mo dante mo to. Saan ka di? Live like there's no tomorrow. No kanayan mo nga ipabigat dagiti aramidam. Awan ti malpas mo Di mo maabot dagiti goals mo. Amangan mo no, agbalin na work like there's no tomorrow raitan. Gapo iti sobra pa nagtrabaho. Awanin oras mo para itibagin, bro. Puro katrabaho. Kaslay sumot ng tibiyag mo. Froilan, iho. Da kayo ka mama. Makabulan samot tanday tauyak ko. Tilan samot tumtumaram nga agas nga awan matreseta ti doktor. Nakitak dagiti nagibusam iti agas iti kwartom. Apay no agpa-check up ka laangad, iho. Awan dati mama, hindi na pagdanagan. Iminuma kami ni tinalami sa danong medical man. Iso din na kaigapon, di pa naguya ko ita. Katno kasla umras kan, iho. Saan mo't akas tatisigod apam makim Kan imununagan dagita matam. Saan kan samot ka namat maturog? Agaw awid ka nga agpaiso dito'y balay. Ngam puro kamatlat tatrabaho. Agtrab-trabaho ak para iti pamilya tayo mama. Apay,
Di ka di ma-appreciate dahit ha? Saan mo't nga iti kasta, iho? Madanagan aklaang iti kasta adyar mo. Di dak pakadanagan ko nakmat. Kabailak ti bagik. Oh, Shane, ada ka mat? Wan, Fräulein. Kagap-gapok laang mat iti opisina. Di mag-asak dito Tapno itad ko kan kada ito Huh? Anya dahito regalo ka di? Wan. Anniversary ta ita. Apay, nalipatan? Kwa, saan? I-text ka ko maitay. Tapno ibagakan ka. Inununan anak mo tan. Talaga? Ibagaman tipod no, Fräulein. Nalipatam, saan ka di? Shane. No sa anak nga may dito Saan mo mat amalagi? Okay, wanan. Aklo na. Talaga nalipatak. Pasensya ka na, honey. Amumat nga do ti pakakumikumak dito opisina. Ado ti pampanunod at may papaniti trabaho. Ken may sa agururnong iti pagkalaysata. Ken masapol ang may gatangak pa iti baro abalay ti pamilya. Sakbay nga kasarta. Talaga? Dahil ta ka diya talaga ti makagapot no apay apuro ka trabaho lang tan, Fräulein. Anyat kahit mo sawan. Apay nga ngagungat kamatan. Pamilya pa'y ka di ti makagapo. Iso nga trabaho ka iti sobra-sobra. Para iti pamilyam ka di dagita. Wano, para iti mismo abagim. Ha? Saan nga ta para iti promotion mo dagita nga aramidam? Gapo ka di takanayon da ka nga itandudo dagiti katrabahwam kan ti boss mo. Iso nga kastauna iti kinagagat mo iti trabaho. Shane. Di mo kaya't ama ikat day ta reputasyon mo, iso asub-sub ka iti trabaho. Amom, saan akasapulan ti pamilyam ti ribo-ribo a kwarta kan malapalasyo a balay? Agtrabaho ka para lang iti bagim, Fräulein. Agtrabaho ka para iti bukod mo nga interes. Sapay ko man. Sapay la ko man. Tadumtang to tigundaway ama amiris mo nga awan serbi amin dagita nagrigrigatam no mapukaw mo matlaang dagiti tao amang ipatpatag kan mangil ilalakan ka. Sapay ko matadumtang to tigundaway ama amiris mo. Asaan nakaakabailan nga arakupan ti kwartam no agmaymay sa kan malmalday ka. Kang runaan ti amin, saan nakaakabailan nga andingayan ti trabahom no agsakit ka. Oy, Fräulein, itay ka kayo uyik nga uyik dita Wala na. Kas na nabayagan na dang uyik mo Awan da ito Dayot bagis. May katmut lang da ito Apa man na makatumara kiti agas. Ay sus, di ka tumar iti agas no awan met reseta ti doktor. Nasaysayaan at matlaan numapan ka agpa-check up. Wala ba't nga pa'y sobro? Nasaysayat na agpa-doktor ka. Iti kasta, may resitahan na kahit gusto nga agas. Di da pa din pakadanagan. Kabailak da ito Ala, agtrabaho tayo. Sayang ti oras. Ado pa tinaskin nga lipas tayo. Ay, sigurado ka din iti dayta desisyon mo, Shane, iha. Wan, mama. Pasensya kayon. Maawatak matkit din ni Fräulein. Iso na lang, ta sa anak matan aparte ti biyag na. Uray may salaang ko ma-text iti may nga aldaw. Ngam di na pa'y maaramid. Naudi ang nagsaritaan ka nagkitaan mi. Idi anniversary mi. Nagama kami pa'y kit dedi. Dandani makabulan ng tinapalabas. Ngam saan kami pa'y ang nagsarita apulos. Uray iti cellphone man laang ko ma. Shane, ha? Sa akon, ti dumaw dawat iti dispensa para iti anak ko. Pasensya ka niya. Ay, ayatan unay ni Fräulein. Ay, amumi dayta, iha. Talaga siguro asaan ada kami. Di para iti tugtog. Mabit lang, iha. Ada umaw-awa. Ala, sumbata madagos Mercedes. Ang mga napatag ti awag mo. Uwan, Romeo. Mabit lang, iha. Hello? Uwan,
Siyak nga rod. Apay ka di. Anya! Apay ka di, mama. Apa yan, Mercedes? Ni Froilan! Intaray da kano ijay ospital! May sapay asubo, Froilan. Atoy pa yun. Huston, nabsog ako. Ang basit pa'y matikinan mo. Madamdaman tumanan na. Sige nga, Rod. Atoy ti agas mo. Tumaran. Itikas ta, daras ka agimbag. Agyaman ak Shane. Mabit lang nga. Mangalaak iti panglabargugan ka. Shane. Pakawanan na ko, ma. Froilan. Gapo iti kinabisik iti trabaho. Jak inikan patag ti relasyon ta. Kastamat ti pamilyak. Gusto ka. Di nakabalan nga di ngayon ti trabaho. Iti oras ngagsakitak. Sika. Kanti pamilyak latat. Tada iti simay ko. Di mon pananutan day ta. Tinapatag. Naamiris mon ti kinapatag ti pamilya. Kang ronaan ti amin. Ti salon at mo. No sana ka nagsakit. Ang mga nujak pala na amiris na gitabanag. Patawanan na ko, ma. Kadagiti amin na nagkurangakan ka, Shane. Di nang pakadanagan, Froilan. Agpapigsa ka kiti. Agpaimbang ka. Itikas ta. Agsubli ti sigod a pigsan. Uwan, Shane. Katagyaman ngamin, di naksininaan. Amumat nga ay ayatan ka, Froilan. Kanayon mo kumaalaglagipan. At itrabaho, kwarta. Kan aminan anay materyalan abanbanag. Kat dumtang kan mapukaw da. Ngam no agagat kan agsalukag ka. Makabirok ka manan iti baro at trabaho. Kat makabirok ka manan iti kwarta. Makagatang ka manan kadagiti kayat mo agatangan. Ngam tibiyag ti tao. May salaan. Kat no mapukaw tayo daytoy. Awanan. Iso aman ipod ita. Aywanan kan ipatag mo tibiyag mo. Miss F, saan ka siguro amamati? Ngam nagyaman akpaykit di iti Diyos, gapo iti panagsakit ko. Ngamin, inikkanak iti gundaway, tapno makaamiris, no kasano ti kinapintas ti agbyag. Naamiris ko, nga awan gayam serserbi ti panagbiag tayo, no di tay ammo nga ipatag, dagiti tattao amang ipatpatag, ken mangililala kada tayo. Kang runaan ti amin, ti salon at tayo, nga iso ti pudpud no akinabaknang tayo. Sapay kumata nakaibati ak iti adal ken liwliwa, kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama, tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Froilan. Ken ka pagayam, Froilan. Makunak anagasat ka. Ngamin, naparaburan ka iti managayat ken man nakaawat a pamilya ken kaayan-ayat. Isoda ti pudpud no akinabaknang mo. No maminsan ngamin, masisirap tayo iti silang tipirak ken pammadayaw. Di tay ammo nga isugayam ti mangdadael kada tayo. Naimbaglangan tanasapa ka anak ameris ket naadaan ka pa iti gundaway tapno ilinteg mo dagiti nagbiddutam. Alakastan pagayam, Froilan, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman.
nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tag-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumnged. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti maysapay a pakasaritaan nga intaik kan biag. Ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat nga intay ibasa ita ket nagapu kani pagayam tayo aglaysa manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak nga awagan naklatan itinagan aglaysa. Marigrigat laang ti pamilya ang nagtaudak. Gapo iti kinarigat ti biag, pimusay ti inak asaan mi man laang apulos anayapan iti hospital. Takurang kami kat nga rod iti financial. Isu nga iti nagsakita kas taunay ti panagdanag ti amak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Anya nga iti ko na dagiti doktor, tata. Glaysa, anak ko. Anya nga ikano ti sakit ko. Adda kano sakit mo iti puso, anak ko. Sama sa ko lang maopera ka iti kabita na panawin. Kasano na itan, tata. Awan mat ko ang tatayo. Di kag sangit, anak ko. Siyak ti makamo. Mangarami na kiti pamuspusan tapno maopera ka. Arami na kami nakabalag tapno agbyag kaglay sa anak ko. Diyan pa'y kayat ti matay, tatang. Sana mapasamak na iti anak ko. Agdalip ka iti Diyos. Amok asaan nakaabaybayan. Tatang. Nala, dito'y kalanguan. Bumarak labit. Dino ti papanan iyo, tatang. Mangbiro ka kiti mabali namang tulong kadata. Agsubli ak matlaeng, anak ko. Oh, apa yung aslag dardaras ka, mga Hilda? Ada ka di pagnamita? Aywan, nalipatak mo tin nga imbagakin ka, Nelson. Mapan ko man bisitaan ti anak ni Samuel iti ospital. Na hospital man ni Glyza? Ay, huwan nga ron. Maasyanak unay kini Samuel. Awan pa'y makatawan manipod na tayo ti asawa na. Agkarasublimot ti kakaiso na nga anak da iti ospital. Ay, kaya't mapanta Inta bisita ni Glyza. Sumurot ka? Kaya na. Dua tamang tulong iti agama. Agyaman nak Nelson. Amon, naglagan man tiriknak iti dayjeng ubing. Kasla akmat agsakit no makitkitak ama sakit ni Glyza. Abi nga taakas titiriknak kan ko na. Gapo siguro atawan anak ta. Bakit? Nelson. Pasensya ka na. Iti udag ti sa nga pulo atawan na panagden nata. Di taman lang na paraburan iti anak. Pudno amala dingitan na. Ngamdiak to pagbabaw yan asikati na ki asawa Ngamin, malaksid anasingpet ka. Responsable ka pa yung asawa, Nelson. Ay, daawag ko. Mabit lang, bakit Sung bata. Hello? Asino na ito, siyak nga ron. Anya? Istasyon de Pulis. Apay, sir? Anya ti? Ha? Ni Samuel? Aday ti pagbaludan? Sige, sir.
Ubay kami adagos. Sino ti kinasaritam? Anya tinangag ko. Nakabalod ni Samuel ko na. Un bakit? Ni Samuel pa ilang ti unaan ta. Sakbayan ni Glyza. Sir Nelson, Ma'am Hilda, agyaman na kiti umayo dito eh. Samuel, apay anaramid mo tikas jay. Apay, anya ngamin ayat tinapasamak. Apay natay mo dahi di atao. Nakita kami na nag-withdraw iti ado akwarta na di alakay. Nasulisugak amang hold up kinkwana para iti operasyon ni Glyza. Iso na lang talimaban. Iso napilitan na ka ng saksak kinkwana. Diyos naman ang aasi. Diyak mo tinggagarat ya amin, ma'am. Kwarta lang ti kalkali kagumak para iti operasyon ti anak ko. Kan may sa self-defense lang ti naramit ko. Diyak inggagarat ti mang patay kinkwana. Amo ti Diyos na ita. Dakala parikot da ito eh. Sigurado ang mabalod ka iti mabayag, Samuel. Pangaseo, Ma'am Hilda, Sir Nelson, tulungan niyo ti anak ko. At sakit na iti puso. Kat masapol ang maopera iti kabita na panawin. Anya? Puso ti sakit ni Glyza. Well, ma'am, kasmat lang iti dahi ti inana. Ma'am, sir, diyak kaya tamatay ti anak ko. Tulungan niyo ko, ma. Pangaseo. Ore baybay andakon. Basta tulungan niyo ti anak ko. Glyza, iha. Ma'am Hilda, Sir Nelson, da kayo matgayam. Pasensya kayon. Awan pa'y namimitatan ko. Glyza iha. Tinapod mo na kat nakasarita mi ti amam. Kat imbilin nakakada kami. Ha? Apay nga imbilin na kada kayo, sir. Sa dino ti ayan ni tatang ko. Ang iha. Ada ngamin napatigan na panan ti amam. Iso ang kabayatan ti kawan na. Da kami pailaan ti mangaywan kan ka. Imanaw, asan man lang nga nagpakada kanyak. Apay akas jay. Di nakadin kayat makita ni tatang ko. Di nakadin kayat ngaywanan. Ha? Ay ikwa iha. Saan akas na? Di ka madanagan. Agsublimot lang ti amam. Saan na bali? Pasaan da ka mat abaytian. Gusto niya. Di ka nagsagit. Uwan, da kami ti makamugan ka. Ipagas na ka, iha. Ampunan niyo ni Glyza, kunam Hilda. Wendelia, kaasi ngamin mat dajing ubing. Anya? Kan may sa, awan mat anak mi kini Nelson. Iso nga okay lang. Itikas na, adamot din makuna nga anak mi. Wan ngam, amangan nagka-problema kayon to kenkwana. Ha? Ni, itian niya kumaaga pungay, Delia. Siyempre, anak ti may sa kriminal ti inampun niyo. Nasingpat nga ubing ni Glyza. No may papanmat iti amana, saan mat nga inggagara ni Samuel ti amin. Nasulisog laang anagaramit iti kastiyay, gaputa kayat nakit nga rot ama ispal ti anak na. Ha? Dayjay mat laang ngamin asakit ti nakaigapan ti pannakatay ti asawa ni Samuel. Hay, da kayo ti makam mo. Ngam no siyak lamay sa anak amang ampun iti ubing asaan anapintas ti background na. Maragsakan kami unay. Ngamin, naan-anayin ti panagimbag mo, Glyza. Ud na day tayo, ha? Iti umay pa nagsasaret. Nag-enroll ka, Wan. Pagadalan da ka. Pudno ka di dayta, Uncle Nelson? Wan, iha. Itikas na, maadaan ka itinapintas ang masakbayan. Itapay laang, agyaman akon, Auntie Hilda. Isu na laang taaging gaita. Awan pay laang ni tatang ko. Apay ngay adimatla sumangpatan. Sa dino ti ayan ni tatang ko, Auntie, Uncle. Iha. Sublian nakpay ka din ni tatang. Iha, pinapod mo na.
San mi nga mo no kaano ti panagsubli ti amam? Ang apay, Uncle. Apay nga imbati nag. Apay ang pinanawan nag. Sanak ka din nga ipatpatag. Ipatpatag na kaunay ti amam, Glyza. Iso na lang. Taan niya, Auntie Hilda. At ang amin basol an aramid ti amam. Katnas kan asangwan na daytoy. Anya tinaramid ni Tatang. Ibagayo ko makanyak, Auntie. Pangaasi yun. Samuel, ada kadwak nga imay. Ha? O sino, Ma'am Hilda? Tatang! Tatang ko! Ma'am Hilda, saan niyo kuman ngayon kuyog pa iti anak ko? Samuel, maasyan kami unay kan kuana. Iso nga imbagamin ti amin may papantan ka. Sigun kadag iti doktor, natalgadan ti kasasaan ni Glyza. Didak ka din kaya't ama kita, Tatang. Glyza, anak ko. Kaya't kauna niya makita. Kaya't kaama ka din na. Kaya't ko ang makita ti panagdagkal mo. Kaya't ka ngayawanan, anak ko. Iso na lang. Sana na mapasamag na ita. Gapoy tinaramid ko abasol. Tatang! Glyza, anak ko. Tatang! Agsingsingpot kay kayanda, Ma'am Hilda, kan Sir Nelson Juan. Ipatag mo ida, kas pudpud no anak-anak mo. Agtulnog ka kanakwada, ha? Tung palim nang iti maganakin ka. Di kag suksukir, Juan. Pagserbyam ida, anak ko. Agadal ka na imbag. Iti kasta, at dan tumat may pagpanlakal mo. Congratulations, Glyza, anak ko. Congratulations, Glyza, iha. Agyaman ak unay, Mama, Papa. Utang ko kada kayo ti amin. Da kayo ti adda iti likodan da iti abalegig. Ay na, kasla ka ano lang, day. Ita, palasan kaan. Kat maisakan nga abogada. Diyak mailadawan ti kasta una yaragsak po, iha. Kasta akmat, Mama. Diyak tumauma nga agyaman kada kayo kan ni Papa. Tadyak maragpat dagiti arapaap ko. No awan kayo amang supsuporta kanyak. Agyaman nakiti pamatag kan sakripisyo ngayon pa ayo. Thank you so much, Mama. Apla. Glyza, iha. Gusto dayta. Makapailuyos kayo nga gina. Thank you so much, Papa. Apla. Di kagda nag-iha. Taobligasyon mi dayta kas naganak mo. Kaya nagyaman kami mat. Gapo tayong gahit mo tinagadal. Nagyaman kami. Ngamin, gapukan ka kat nataan kami iti anak. Pundote ko na ni Papa, iha. Ala, gusto na itan. Nagakoy tayo kitin. Naguro-ura yan, nagiti bisita tayo di balay. Nagipasagana akit ipagsasangwan tayo. Ituloy tayo ito ni Jete agi istorya. Kayat mo asawan. Adamanan kaso a pinangabak ni Glyza. Wendelia. Agasam man. Talaga nga ron analaing nga attorney ti ampun yun niya. Pudpud no nga anak, ti pangibilbilangan may kankuana, Delia. Ay, wala niya. Pasensya kan, Hilda.
Amom, maragsakan ak. Ngamin, pasig aragsakan balig itiin paay kada kayo ni Glyza. Ayun gayam, kumusta man tanti ama na? Dayjay, at dapay laang iti pagpaludan. Agkit kita dalat na nga gama. Saan mimat nga iparit, wano lapdan ni Glyza. Tapno mang bisita iti amana. Sa bagay, karbangan namat dayta. Ngamin, isumat ti pudpudno nga ama na. Wala, iso nga rod adi mimatlap dan ni Glyza. Ammo mi ngamin nga isumatla ang timay sa nagbalin nga inspirasyon na. Kabayatan ti panag-adal na. Aging ga nagturpos iti kurso na. Glyza, at dapay ka di kaya't mo apapanan? Nagagat kan sakit di amang kuyog kanyak itaadoin. Saan ka ngamin na nakuyog iti last week? Iso bumawiak man ita? Kaya may sa, adalat tamad danag ko Iti anya, babe? Ang mga nukuyogon na kati sa bali. Narigat rin. Sapay nakadado ti agaraharamkan ka. Anya? Pilyo ka talaga. Sikat ti boyfriend ko. Apay kumangay nga agpakuyog akpay lang iti sa bali. Ang kulaang mat, babe. Aywan gayam. Kayat ko ti dumagas ija pagbaludan. Ada ngamin baro a kliyentik ijay. Okay. Mas dawak lang, babe. Iti anya, babe? Apay akas taon iti panang tulong mo kadagi ti balot. Kwa? Maasyanak namin kadakwada. Kaadwan namin kadagi ti balod. Kat sandan akabaulan ti mangala iti abogado. Kan nakaaramid na iti basol, gapo iti kinarigat ti bihag. Kasi iti amak. Anya? Balot ti amang? Wen, Dwayne. Nakapatay ti amak, iso na balod. Kat gapo day takanyak. Mukasta amugaya mo ni Dwayne ti amin. Juan Nelson, impod nun ni Glyza. Kat anya nga tinapasamak. Kat ko asawan, anya ti reaksyon ni Dwayne. Amo, kamaragsakan ka. Ngamin, awan ka numat nagbaliw iti marikrik na nakin ni Glyza. Nasayat no kasta, bakit? Dayta kat pamanagnak anak kasarak ti anak ta iti lalaki anapintas ti panagpuspuso na. Naku namon lakay. Ayun gayam, ibagata ka din kin ni Glyza ti may papan iti sagsaganaan ta para inton biga. Saan pa'y? Sorpresa dahi jay para iti anak ta. Saan na sorpresa no ibagam? Sa bagay. Sigurado ang maragsakan ni Glyza, lakay. Mama! Papa! Ada akon! Glyza, anak. Tatang! Ada ka, tatang! Wala anak ko. Nawaya ako na. Diyan ko nimbagbagakan kay ginaudi anak kita ta. Ngamin, kaya't ka sorpresain. Oh, tatang! Glyza, anak ko. Kamaudyanan na. Makadan na kamatlangan, tatang. Agi amanak, Diyos ko. Agi amanak, kaputa di mo binaymay anti amag. Agi amanak, kaputa sinong batang matlangan dagiti kararag ko. Congratulations, Glyza. Dwayne. Congratulations, iha. Iho, best wishes ka tayo. Agyaman kami, mama, papa. Agyaman kami, papa. Mama. Ay na, kablaawan kayo, anak ko. Nangurong na unay kin ka, Glyza. Maragsakan lakit di ti inam amang buy-buya itakin ka, anak ko. Tatang. Diyak tumaong mga agyaman ka na kayo, Ma'am Hilda. Sir Nelson.
Amok nga iti kaano man, kadyak to makasuban iti kinasayat yung kada kami nga agama. Ngamkit de, kanayon ti panang ikararag ko. Masapay ko mata, bendisyonan da kayo pa iti Diyos. Gapo iti kinasayat yung agasawa. Awan anyaman na, Samuel. Pakaragsakan mi ti tumulong. Kan may sa, amo yung asaan kayon asab-sabali kada kami. Mama. Si Kamat Dwayne Barok. Pagyaman ako na, iti panangipatag mo iti anak ko. Iti likodan ti panakaamom, amay sa kriminal ti amana. Ay, atak niglay sa tatang. Iso nga amin ang napatagkan ko, ana. Ket napatagmat kanya ko. Ket may saan kayo kriminal, tatang? Narami yun ay jay. Gapo iti panagayat nyo, iti anak nyo. Amok anasayat kayo atao. Malalaos ko na itan. Kasar dagiti anak tayo ita. Iswarong mga naragsak tayo. Saan ka nagsangsangit kay hitin? Pagyamanan tayo ti Diyos. Gamin, di na tayo kinaybayan. Agyaman tayo kinkuana. Ngamin, amin dagito ay mapaspasamak ita ket tagayatan na. Banag apakaragsakan tayo mat apinarsuana. Isubli tayo nga ron amin kinkuana ti pamadayaw. Miss F, inbilang ko dayding aldaw nga isu ti kararagsakan nga aldaw iti biyag ko. Ngamin, malaksid ang nagmaymaysa kamin iti inay ayat ko unay nga asawak, makadennak matlaangan ti amak. Ita, adda matendua nga anak mi kani Dwayne, kat itultuloy kulat ta ti tumultulong kadagiti balod, nang runa kadagiti kakabsat adida kabailan ti mangala iti bukod da nga abogado. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Glyza. Ken ka pagayam, Glyza. Nasa man tinapalabas, adan tulat tagundaway amagunod tinasamit abaligi, basta di tay liwayan ti kumararag iti Diyos anamarswa. Nagpintas to'y pakasaritaan ti biyag mo pagayam, Glyza. Ket patsyek ang nakaibati dayto iti adal ken nang tadliwliwa kadag iti patpat gantayo adumdumngag. Alakastan pagayam, Glyza, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengan. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tag-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngag. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, na nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagit ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagaya. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, ket impatulod ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Teresa, manipod probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasingpet, nagagat, ken pagwadan nga asawa ti asawak. Ado ti mangibaga ang nagasatak ken kuana, banag apod numet. Kat isu ita ti innak istoryaan. Rugyak nga ruden ti ag salaysay.
Tapos matanda ta kwentas mo, kumare. Umapalak man. Si kakit dimot, Mare. Wedding anniversary mi ngamin kanila kay idi na minsan. Iso da ito iti regalo na kanya. Kasta ka di. Naimbag ka pa taregregalwan na kanila kayo mo iti kasta kangin na kwentas. Ha? Nilakay ko ngamin. Saan akasta? Iso ano adda kayat ko agatangan akwentas. Wenno aritos anangina. Nasken nga agurnungak iti bukod ko akwarta. Si kakit dimot, Mare. Talaga akasta. Anya ngay nga rod kat adamot dagiti anak nga agkasapulan iti pinansyal. Ha? Sana bali, Mare. Dumakkel to dagiti ubing yo, magatang munto dagiti kay-kayat mo. Kasla ka barbaro ti kwentas mo, bakit? Wala ngay. Kagat-gatang ko lang day ti idi kalman ijay ili. Ha? Nabayagin na kayat ko agatangan daytoy. Iso nga inyorno nga. Ang mga panunutam akwartam tiinggatang ko iti daytoy. Saan? Anya ka matan, bakit? Ado dagiti importante a paggastusan. Ngam day ta kwentas ti inununang? Anya ka matan, Joey? Imbagak matkan ka akwartak tiinggatang ko. Saan mo akwarta? Makaawat ka kadi, wano saan? Anya? Ha? Manipod nagasawa ta. Pulos, awan malagip ko arinigalwan nak iti kwentas wano aritos. Wano anya dita. Itala ang agim matangak iti kwentas ko, makaungat ka pa eh. Sana mat nga agong ungat, bakit? Ipakpakaawat ko laang. Ay na, makapasuron ti kastang ugalim. Imbes amaragsakan ka ang makakita kanyak anak kwentas itinginaan. Ngam kastakit din ti bagam. Ha? Makapasuron ka talaga. Anya? Gapula ang iti kwintas, inapam nila kay mo? Aywan mare, masurunak namin. Itala ang agim matangak iti kwentas ko, ngumkas jekit din timbaganan. Ay unay kan kumare, di mo lang maawatan matan ti asawam. Maawatam kumaa, ngamin isula ang ti agtrab-trabaho para kada kayo. Ha? Naimbag ko manudwa kayo agtrab-trabaho. Mabalin mo nga gatangan dagiti magustuhan para iti bagim sagpaminsan. Saan mo't? Mare. Di mo kumapagsasawan ti asawam, gapulang iti dayta. Agyaman kakit di Uray di nakamaigatangan nila kay mo iti kayat mo, nasingpet ken nagagat. Di nakapay kayat ngagtrabaho. Manmano ti asawa akas kinkwana. Iso di mo kumapagsasawan, gapulang iti basit abanag. Nasaya tasimangpot kayo, anak ko. Nanang. Ilutom ko maday ito sidaan na ginatang ko. Bangus na ito'y, pangrabyan tayo. Ala, siya ko nanang. Siya ko ti agluto. Magyaman anak ko. Pasensya kan nabanugak ngamin ang nagkapoy jay bangkag. Lumabalin lakay. Lumasin tayo kumay tipagyanan. Diyak kayatin dito balayo. Makauma. Anya? Mangsapol ka lang iti sa bali apagyanan tayo. Diyak maanusan dito eh. No nabanuga, imbes nga aginanaak. Saan? Taado pa'y laang nga ipaaramid ni nanang mo. No di mo aramidan ti bagbagak, nasaysaya at laang nagsinatan. Diyak maanusan at talaga ti biyag dito eh. Mangsapol ka iti pagabangan tayo. Uray ijay ili, tapno medyo adayo dito balayo. Bakit? Awan pa ti gusto nga ornong ta. Katagremedyo ka no di mo kaya't ngagsinata. Nakasaritak ni Tata Franco. Ada ka no bakanti asilid, ije balay na, ije ili. Ha? Kasta ka di? Ay na, agyaman ako na ilakay. Apag iso nga asidag iti trabaho. Kahit kaano nga rod nga umakar tayo ijay. Kalpasan siguro iti makalawas ta kasaritak paymat ni nanang. Ipakaawat ko kuan na. Kan kasaritak to pa ni pare Ben. Dumabalin a lugan na ti usaren tayo, apang iluganan kadag iti usar tayo. O sige lakay, maragsakan ako unay iti dayta. Apag isumat a bakasyon dagiti ubing, iso nga inton sumaruno apan agsasarat, ijay danton nga agadal.
Sa bagay, no umakar kayo ija ili, adon to ti mabalin a pagtrabahuan ija, mare. Wen mare. Iso na lang ta, binulan kayon tumatan nga agbayad iti abang. Ay na mare, awan parikot iti dayt na. Ano san milatan nga agbayad iti binulan nga abang. Ngam ti agan anos ijay ayan ni katuwangak. Nga awan pulos ina na. Anya? Diyak kumamit mapanunot ti lumasin. Ngam ay na, uray na bambanog da tao. Mabainak met nga agina na. Gaputa makikabbalay kami lakit nga rod. Sa bagay matkit di amare. Iso nga anusan milatan ti agabang ijay ili. Masiguradok anataltal na ti biyag ni. Gaputa medyo adayo kami kada katuwangak. Kanda giti ipag ko at chismosa. Kailim ko ni Lola, nanang. Kaano tayo mapansarong karan? Aguray ka pa'y anak ko. Awan pa'y ti kwarta tayo ita. Adamat nakita ko nyawat ni tatang kada kayo iti rabi. Uwan, adda. Ngam saan apara iti panang sarungkar tayo kinilolam day chay. Pagbayad ko iti abang. Asta ka di. Aganos kayo. Taanyangay nga rod. Di nakmet kayat apagtrabahuan ni tatang nyo. Kayat na bambantayan kayo latnan. Itulod kan sukunan kayo iti pagadanan. O nanang. Sumarong karta ito ijay ayan dalolam. Intun na wadwad ti kwarta tayo. Naimbag nga oras mo, Teresa. Tata? Sige, kandimat. Sa nagmatuna alakay, tamnawagan nak iti tata. Ha? Agsingira ko may tiabang yo. 2 bulan nga minin, adi kay nagbaybayad. Kwa, pasensya kay kuman, tata. Tata ko namanan. Adaintad nila kay ko apagbayad ko kumaiti abang. Iso na lang, tanagastos ko ngamin. Adda nang gigatangak. Ngam di ka madanagan. Bayadak matlaang itaalawas. Ngam pang-asiyo ko ma, kasaan yun nga ibagbaga kini Joey. Sigurado ngamin ang makaungat deje kanyak no bilang laang. Sige, awan parikot iti dayta. Hanggang pang-aasim tagbayad ka. Wan, ikarit dayta. Agyaman no kasta. Amom Teresa. Nagpintas ka. Sana madlaw, iti pamagyem andan anak mo. Siksi ka ngamin. Gan napintas ka talaga. Swerte ti asawam kan ka. No na masapol mo, di ka agpangadwa nga umasidag kanya ka. Kasla ka barbaro ti aritos mo, bakit? Ay wala kay. Kabarbaro daytoy. Nalakalaang ti pinanggatang ko iti daytoy. Kasta? Di ka madanagan. Kasaan mo mat akwarta ti inggatang ko. Siningir ko jay kumarek anabayagan nga adda utang na kanya. Iso nga awan pa kadanagam. Saan mo akwarta ti inggatang ko kunak manen. Imayak. Gabuta itamat ngal daw ti ingkarim apan agbayad mo iti abang yo, Teresa. Masapol kung ti kwarta. Awan pa yung aming kwartang ita. Sana mabalinti kasta. Kasi tinakunak, masapol kon. Ang no talaga nga awan pagbayad mo. Amangan no manugot ka iti kayat ko. Imbes asika ti agbayad iti abang. Siyak ti agbayad kan ka. No manugot ka iti kayat ko. Saan mo na pagparikutan ti pagbayad mo? Lakit di, sana mamuan ti asawa. Apay kasta ti langam. Kasla da parikot mo, bakit? Ay kwa, awan lakay. Nabanugak la siguro. Ado nga mintili na ba akitay. Kasta? Agina na ka. Siya kung ti agluto iti pangrabyan tayo. Agyaman naklakay. Sige tayo nakaagina na. Ala, yung ka ni Jesseled. Siya kung di makaamod iti kusina. Ayapan ka itong na makaluto Oh, kumusta kay matan dito'y mare?
Naimbag ka pa itakasla puminpintas kan umub-ubing tilangam. Si kakit di mat mare. Tilamad madlaw mo. Katpudnumat, agasam man, madlaw ang inginaan dagiti kwintas kan aritos mo. Pasig pa'y abrandad ti kawas mo. Ay na mare, saan nga umdas day ti apakakitaan a pumimpintasa? Adda nga rod na dagsan aparikot ko ita, mare. Ha? Anya ngay day tamare? Anya pa'y lang ti pagparikotam kat ipapaaymat amin ni Joey ti kasapulan nyo. Ibagak day ti kan ka, mare. Ngampang asim tadatalaang kumati makaam mo. Ha? Naitad ko ti kinababait ti ni Franco. Katukad ti kwarta nga itad na kanya. Anya? Wan mare, tsaka mo no apay aramid ko ti kastoy. Mariribo ka ng unay. Tsaka mo ti aramidak. Nang runa numaman ti asawak. Idida mo, liklik-likak ni Franco. Gaputadyak kayat alukwan ti asawak. Ngamdyak nalapdan ti riknak. Gapu iti gatad nga itad na kanya. Ay namare, anya ka din day tang inaramid mo. Jakla pagarupan akabaalam aliputan ti asawa. Franco. Kumusta? Rimbuar ka din ti asawam. Kanda kiti anak mo. Rimari ni Joey. Itaypay. Kan na itulod ko matanda giti ubing iti pagadanan. Kasta ka di. Mapalit ko nga rodan ti umunag. Umunag. Paspasam. Tama na da makakita ka. Amom ka di. Sika lang ti babae na mamok may patag ko. Saan nakapit ti pangibilbilangakan ka. No di kat asawa. Ha? Nakaragragsak. Manipod ng amo ka. Agyaman na nakasta. Teresa! Tata Franco. Awanan kayo itibayin. Apay anaarami dito koste kanya ka. Dito'y pa'y mismo apagtangak. Kasi kalakay. Apay akasti tinaramid mo. Joey! Gusto! Mabit lang! Agpalawag! Awanan tinaskan nga'y palawag yung kanya ka. Naglawag kanyak tinakitak. Awanan kayo itibayin. Imbilang ka kasama, Tata Franco. Ngim kasto'y tinaramid yung. Kasi ka, Teresa. Isumit lagayam, anakaskas daw na gitigargaraw mo itinaglapas. Joey! Tapod nugayam ti atap ko. Joey, pangasin. Pakawanan na ko, ma. Aglunak ka nagbidutan. Impay ko amin nakabalak. Ngimsan gayam ko umtas paragan ka. Agsinatan. Namimpinsanan anapukaw ti talakan panagayat ko kan ka. Pakawanan na, Joey. Ikanak kumapay iti maudi akong dawan. Aglunak, naaramid ko dahi chay. Kapulang iti kinaisam ko iti material labanan. Nagaramid ka lang arudon iti dakas. Dito'y pa'y mismo apagtangan tayo. Anya kamitan. Anyat klaseng na inakan asawa. Awanan ka iti bayin. Joey. Alag na iti ubing. Agsubli kamin ija enda nanang. Makaambo ka iti biyag mo. Adakan kan nga desisyon para iti bagim. Saan pangasin? Di mo kumamat ipaidam dagiti anak ta kanya. Awan sir-sirbin nga ina. No nasakit para kanyak tinanganin mo. Ad-adda nasaksakit para kadakwada. Joey. Pasensyakan. Ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Awanan, mare. Pinanawan da kong dagiti agama. Nagsublidan ijay ayan ni Lola da. Tsaka muna niya taramida kita. Ay, Diyak amuno niya tibagakken ka, mare. Numaasyanak ka diwin, marurudakken ka. Mare. Gapulang iti kinaisam mo iti material abanag, nadadaol ti pamilyan. Nga mala, may saka nga ina. Aramidam amin nakabaalam, mapakawanda ka laang dagiti anak kan ti asawam. Awan ti rupak ngay parang ko kadakwada. Kasta unay abain ti marikrik na kita. Mariribo ka na ka talaga. Agawid aklangan ni lugar mi. Anya? Pumanaw ka, kasta? Ay, sana?
Apay apanawam ti bidot nga inaramid mo. Sangwam ipakita kan ipariknam iti pamilyam tinalaos a panagbabawim. Mare. Inaramid mo isu arumbang nga rod asulbarem. Apay pa lang ay may kadito. Joey, pangaasim ko ma. Agsarita ta. Agsarita? Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Pangaasim ko ma, Joey. Daril, anak. Apay nga ka dito eh. Amo madidakan kahit na makita. Anak ko, saan ko mamanakas na di pa nagsasaugan niya? Kahit tiinakas ka, saan ka kayat? Jak sinuruan lagi ti ubing akas ta. Ngem saan ang maliklikan nga adalat na mangagda ijerwan. Ibaga nagiti tattao, ti may papankan ka. Joey. Sakbay ko man nagaramid ka. Pinanunot mo ko nuan niya ti ibunga na. Joey. Masaksaktan ka ita. Gapi ti pa nagsasaot yan ako. Ngem basol mo ti amin, Teresa. Iti day di agundaway, awan na aramidak, gapu takas taunay agura ti imparik na ti anak ko, kan ti asawak kanyak. Jak ida mapabasol, gapu taamok ang nagbiddotak. Aging ga ita, kat saan dakpay anapakawan. Ngamar aramidak ti amin akabaalak, kas may nga ina kan asawa, para iti pamilyak. Nalaos ti panagbabawik, ngam awanan ti mabalin ko, no di ti aganos, gapu matlaang iti biddot ko. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Teresa. Ken ka pagayam, Teresa. Awanan ti nasaksakit pay, ngam ti iparik na ti anak ti gura, ken pananglaksid iti naganak na. Ngam anyangay nga rod ket sikamet ti nagbidot. Isu nga anusam nga rod alak aman ti bunga ti aramid mo, pagayam ko. Agserbi ko mga adal daytoy kadagiti kakabsat tayo a materialistic. Saan nga amin abanag nga adda iti sabali a tao, katrumbang nga addamet kada tayo. Okay laang siguro, no kabaalan tayo met nga itrabahwan. No lakit di, ta pinagrigatan tayo. Ngam no di tay kabaalan, makontento tayo kuma, iti adda kada tayo. Di ka nga rod mauma amang ipakita kadakwada, iti napudno a panagbalbaliw mo. Patsyak adumteng tumatlaang ti panawen a mapakawanda ka. Alakastan pagayam Teresa, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag. Nga umay mang tag-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngan. Papagayam,
Awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biyag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagi ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayang. Ti pakasaritaan nga intaikan biyagita, kat impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan Arico, manipod probinsya ti Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak adumdumnget. Pagyamanak unay, numapilimet nga idrama, to'y padas ko. Ay ayatak unay ni Jessie, duwatawan kamimet anagden na. Normal iti agasawa wenno live-in partner nga addalata saan apagkin naawatan. Adda dagiti gundaway ti panagapa, adamat gundaway ti kinalailo. No maminsan, adamat dagiti banag apagbidutan ti tunggal maysa. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Ni, kasangsangpot mo pa ilaang, Rico? Gumrumor ka manan? Wen, di ka natagari bakit? Adda napatag ka pa na. Napatag? Wen, napatag. Aduman la sa lodsod mo, nakunak. Basta napatag. Napatag ko nam. Inton ko anday taman lagaya man mapan makiin-inom kadagiti padam nga ti papanam. Kati sumat. Napatag da dya ba nagpara kanyak? Napatag kanyak ti babarkada. Mawatam? Anya? Napatpatag da pa'y kiti nga amang ngam itisi ka. Anya? Uminom talat ta, bakla. Ado pa'y, dahito'y nalokatan nga arak. Ay, wala. Uminom ta nga uminom. Sana bali, tawan matrabaho tayo entong bigat. Ay, wang kaya. Apay ngay, adi mo insurot ni Sister Jessie. Ha? Sana yan, bakla. Anya ka po ngay, surot ko ngay. Kadadamat ni Lani. Ni Lani, ti umahinton madamdama. Kalpasan ti trabaho na. Ha? Lani ko na? Wen, di babaya nam amutay di na minsan ni Beach. Anya? Kasano ko mga dakontak mo iti dahi di babae ngay. Kat na amu talaang mat ijay beach. Ay kat diskarding malupit Amo matan. Nataer dahi ti kasangsangom. Babae ti umasidag. Kat naintad na kanyak ti cellphone number na. Sa kaya ti manaw. Ay na, bilibakan ka, manong. Champion, iti babae. Ada lang arodo ni Jessie, ada pa ni Lani. Angam, ay, matinsa, di kas nangararamitem. Ay, palagip lang da ito, kuya, Di mo ko masinsintirin. Kinapudno na, bakla. Kasla na, umaakon ka ni Jessie. Anya? Iti lasuntid, duwatawan na panagden nami. Makaumat yung ugali na. Ngiwat ang ngiwat. Sakit nag-OA. Pasensya ka ko man, Rico. Naladawak mo tin nga imay. Awan na niya man na Lani. Basta sige. Awan pa Rico, tore maladaw ka, babe. Tinapatag kitanda ka. Umika, agtugaw kayo tiyabay ko. Cheers naman, kiti. Sa anak unay ang makainom, ha? Amangan nga mi, numabartekak. Narigatan. No, syerte ka doon, awan pagdanagan. Uray kasto anak kayo numakon.
Saan? Ama po ka tikin na gentleman ka. Nagsao ti amamok a babaero. Awal gayam. Ni James. Di bakla gayam ko. James. Nila ni. Di bagbagakan ka. Kasta ka di? Hello, James. Ay, hello, Sister Lani. Ay, nakaliblibnos ka. Ay, sige bakla. Amang ano na bardakan. Lani. Bye-bye ako ni James, ha? Enjoyin tayo kititi agsyat. Kan agi-istorya. Kalbasan na mapantay ti lugar at duwa talaan. Agyaman ang iti oras mo, ha? Na-enjoy ko ti rabi dito hotel. Gabukin ka. Awan anyaman na, Rico. Basta para ken ka. Adala kayat ko sa lutsudan. Anya dito? Adda ka din kaayan-ayat mo? Sige, amit. Apay, agdatonakan ka, no? Adan kaayan ayat ko. Apay, i-hotel kaayan, no? Dagal pa rin ko. Kinabud no na, adda kaayan ayat ko, iti. Awan itan. In-break ko, tajak ay ayatan. Sigurado ka, Rico? Un! Kari, saan ko itong aramidan tayo tagan ka? Nabiit na pa yan agamang mo. Ngam pa nagriknak. Kasla tawon hindi naglabas. Saan ka lang a babaero? Bolero ka pa eh. Saan man? Pud mo tibagbagak. Nakapimpintas kang tumod ngamin. Sapay ko ma, tagtalin na iti ayat itinagpaitan ta. Ay ayatan ka unay, Lani. Aping ita ka lang. Sa di numanin tinagturugam idirabi. Kasangsangtot ko pa ilang aduman ng tisaludsod mo. Siyempre, agsalud-sudak ka. Tapno maamuak no sa di no tinagapgapon. Anyag kaya't masawan. Baybayan kalatan. Wen, baybayan na kuman. Saan ka mat abibiyangan iti kayat mong aramidan? Apay abiyangan na kaya? Anya, unay kamatan, Rico. Iti kastangar aramidam. Kasla imparupam kanya kun nga awanan panagayat mo kanya. Amo magayam. Ibagang pailaan. Itatamo mo nga awan panagayat ko kan ka. Adakan ka na pumanaw ka. Bueno, agan anos ka. Makidin na kanyak nga uray awan panagayat ko kan ka. Anya? Nauma akon kan ka. Nauma akon iti ugalim. Iso ang mabalin mo ti pumanaw. Aramidam ti kay kayat no. Basta di na kon bibiyangan. Naawatam? Rico, apayakas ta kamatan. Araramidak mat amin nakabaulag. Tapno agtalinad lang ti panagayat tayo ti tunggal maysan. Apay ang nagbiit ka na uma. Ha? Inaramid ko amin para kan ka. Amin apang magbaga dagi tinaganak ko kanya. Tinalikod ak para kan ka. Kaputay pagarup ko at ipanagayat ko kan ka kat isumat ti husto. Ngam ita, kastoy taramidam kanya. Pasensya kan kunak manan na. Jak mat mabalin apilitin ti bagi. Talaga di kan ay ayatan. Rico. Iso anong plan-plan mo ti pumanaw. Aramida mon. Aklulun ta. Asan ada ta ti para iti tunggal maysa. Sige, no day tati ko nam. Diyan ko nagpilit pa yung ayatan na. No awanan panagayat mo. Diyan ko ipilit pa itibagikan ka. Ngam sapay kumata saan mo to pagbabawian dagita ngayong bagam. Kaya't mo asawan. Agmay may sakan. Dito'y apartment yo. Wala na. Tapi manong mo to ni Jessie. Ay na, siyak pa yun. Ti masayangan kan ko na. Para kan kabaro. Ha? Nakasingsingpot ni Jessie. Narespeto kan nanakam ababay. Kang ronaan iti amin. Nadiskarte iti biyag. Mas daawak man kan ka. Tapay nga insinang batan. Ay, anya nga ingat na na. Saan siguro ada kami ti para iti tunggal maysa? Anya? Kastala ti biyag. Ada pumanaw. Ada matdumtang. Anya? Ay,
bilibang iti kinaturad mo, kuya. Nay, apayan ako ng tikasta, bakla. Nagturad ka ng papanaw ka ni Jessie at apartment nyo, Saan ko nga raw din nga ayatin? Di pa panawag ko. Ay, jak amo no, anya ti inayat mo iti day alani. Di mo tupay unay am mo, ngam kastan tinaramid mo. Talaga kasta, bakla. Kasi tinakunakon, adda pumanaw, adda matdumtay. Hay, jak amo no, anya ti bagakken ka kuya. Ngam sabay ko ma, tasaan kanto nga agbabawi, iti kasta nga inaramid mo. Apa di mo sungsungbatan dagiti awag ken text ko ken kalani? Ha? Ay, kwa. Pasensya ka kuman, Rico. Busy ak gamin. Busy? Anyak ti pakabisyan? Ha? Ay, amumot nga agtrab-trabaho ak. Di ka madanagan, tawan mo't sa balingar aramidak. Siguradom apod no ti ibagbagam, ha? Maamuak lang nga da sa balingar aramidan, makaraman ka kanya. Anya? Ay, saan, Rico? Saan? Pangasim. Ala, agluto kan iti pangrabyan ta, tamabisi na kon. O sige, mabit lang, Rico. Apa yan ako nagtipanagsinay mo, kuyang? Itamampay. Parikot ko nila ni ita. Anya? Jak amo, sa di na ti papapanan na. Rabin no agawid iti apartment. Awan pa'y napuutak na nagawid iti nasapa. Masapa arumar, ng maladaw nga agawid. Sakit permi ang make-up kung sexy dagiti kawas na. Kasta? Ay, kat paliwam Amangan kit dimat no sa balit ti trabaho at trabahuan na. Anyat kahit mo asahon, bakla? Ay, ibagak na ito ikan ka. Ngam pang-asim tadi ka gumurgura, kuya. Ha? Hindi na panalawas. Inawis nak ninsan ko akalong iti may sa abar iti ili. Diyak namaan ang makitak ni Lani. Anya? Masigurado ka sana kang agbidot iti nakita. Naklatak nga rod ang nakakita kang kwana. Adakat kadwa na lalaki. Ken may sadyak na gustuan. Ay, nagpigsa kayam nga agsigarilyo. At yung napay dagiti lalaki akakadwana. Anya? Pudno ti pagbaga, kuyang. Adagan ka no patya mo no saan. Kasi itinakunak idikan ka. Sapay kumata di ka gumurgura kanya. Nasayata na panunupon tinagawin lang. Ha? Nagapam. Nagapuwa kiti trabaho. Sa dino pa'y kuma. Trabaho? Ija inuman? Ha? Mas daw at apay nga amo kanya. Awan ang kaitibay na. Ulbod ka. Rico. Impagarop ko kit dino nadalos ka babae. Ngam saan magkayam? Anya? Awanan ti adu pa asaw. Pumanaw ka itamat lang. Sakbay ama ka aramidak iti sana nasayahat kan ka. Impagarop ko no napudno ka kanyak. Ngam saan kayam? Agsapol ka iti sa bali lalaki alakwang. Saan asyak? Anya ka din day tanga ibagbagam, Rico. Pumanaw kan ko na! Diyak kasapulan ti babaya kaskan ka. Anagum umaan dagiti lalaki ija inuman. Ha! No pa nagkunam kat kawalan ka, nagbidot ka. Di pumanawak anya kuma. Nasaya at nakita madagos ti ugali na, Rico. Huwag nga randa na. Impagarok po na nasaya ti ugali na. Ngam, saan ba't gayam? Unay matanti kastoy. Ay, nagbiit kayo pa'y ngamin anagamam mo. Ngam no apay abas talatan inyawid mo dito ay apartment mo. Anya nga ita. Ha? Malagip ko manen ni Jessie. No saan mo kumapinapanaw gapula ang itiday tiyalani. Nalabit nga aging gaita kat na kayo lata. Ngam naladawan ti amin. Damag ko nga agayan ayat dan kin ni Raven. Anya? Asino Raven? Jay border matla dito eh? Wan, nabayagan nga amok nga agayan ayat da. Ngam jaklay bagbagakan ka. Anya? Nasayatan naranaan ka, sika. Ha? Awanan ka itibay na niya. Anya tiket mo, sawan? Di ka man aging titingawan ang mom.
Awanan ka itibayin ko nakmanan. Iti kinaado ti babay. Apay nga inaram mo ni Jessie. Anya ka din tayo salsalod-sodan, Pards. Kaya may sa, napayagan nga yung break mo ni Jessie, sana ya? Ay, ayatak ni Jessie. Iso apang simta makiwin naswaskan kan kwa na. No di mo kayat tigulo. Maawatam. No daman ti awanan baing ka data. Sika day ta, Pards. Bastos ka. Awan ti respeto mo ti pada matao. No adda kayat mong ipagakanyak. Makisarita kay tinasayat. Saan nakasta ti jar mo? Anya. No panagkunamkat ka ba alam amin na tao? Sa balikanyak, di naksubsubukan. Tamangan mo niya ti maramid ko kan ka. Anya. Anya nga minagapo pagsasawam di tao katawan basol na kuya. Ada basol na bakla. Ang mga noy di adapay ni Jessie di apartment. Kat ar-ar mga nanday di araben. Hintun ko, ipabugbog ko. Anya! Namiris ko ngamin, ngayayat at gaya ni Jessie. Nagmaditi pa nagdengag ko. Idi imbaga jalan lady mi nga agayan ayat dan ka ni Raven. Nasakit ang tiriknak. Oy, nasakit tiriknam ako nam. Katapay nga ro dadi mo impatag jay tao. No napudno kamit laken kwa na. Itatanamuan nga dakayan ayat na. Nakariknakan iti kasta. Ha? Adal kang kadayta, kuya. Kaduan, kadagiti banag amaala, iti dinadaras, kit saan ngagbaligi. Kas iti ayan-ayat yo kanilani. Saan ka di? And saan nga amin abanag nga ibelang mo, kit masublim iti anyaman nga oras akayat mo. Akas, kani Jessie. Awanan, kuya. Agbabawi ka man. Nalada mo ti amin. Ne, nakapulis kamot baro. Sa dino ti papanam. Kuwana na. Mapanak ko may tayo ilita, Jessie. Anya? Kaya't ko makasarita ti kaayan-ayat ko. Ay nariko. Agar-arabid ka lang iti pagsaksakitan ti riknam. Bayamon ni Jessie. Amok anarag sa akin dayjay iti anyaman nga adakan ko na ita. Nana. Urnusam ket di ti biyag mo. Ipamay sampay lang ti panawon mo iti trabaho. Addan tulat ta babae aparakan ka. Kat no addan tuman, sapay la kumata saan monton nga aramidan kan ko na. Tikas iti inaramid mo kini Jessie. Ang malaa, no pakaragsakam ti ipapan mo ijay, mapan ka. Ngam sapay la kuma, tagtali na adlat ti respetom iti anyaman amasang patam ijay. Apay nga may kapailaang dito lugar mi. Anya ti gaganap rito. Jessie, pakawanan na ko ma. Noon yaman lagi din nagkurkurangan kan nagbidotak idi. Apay, pinanawan na kakadin ti babae anang isukatam kanya. Ti babae a waitress anapimpintas ngam siya. Iso nga imay ka. Aklo na kasyak tinagpasol. Imayak. Tanamiris kong ayayatan ka. Naramid ko man na sinaktan ka. Hanggang pagbababoyak na jay, aging kaita. Nakaskas daaw ka. Nakarkaro man ang tisakitan na riknak. Idinamuak nga agayan ayat kayo ka ni Raven. Pud na dito. Agayan ayat kami. Kinapud nun. Plan-planuan min ti may papan iti kalay sami. Anya? Pasensya ka. Ngam awanin ti panagayat ko kan ka. No idi, kat kurang nalaangan nga agparinto mga iti sangwanan. Ayatan kan ipatagnaklaan. Saan itan? Naragsakak iti biyag ko ita. Nang runa, idi awan kan anang ipaay iti sakit iti rikna. Jessie. Naamiris ko, pagyamanak ti pan nakapasakit ti rikna, gapuken ka. Gaputaad-ad na anaam-amok ti bagi. Akaba ilak ti agbyag nga oray awan ka. Iso apang nga asim riko. Pumanaw ka. Awanin tinaskan apagsaritaan tapay.
agbabawi akman ngem naladawen ti amin. Awan ti naaramidak iti daydi agundaway, no di ti mga klon iti kinapudno, adi na kun ay ayatan ti babae, nga inay ayat ko. Nagsakit para kanyak, ngem talaga nga awanen na aramidak, gaputa naragsakan ni Jessie iti dan na ni Ravin. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma, ta nakaibati ak iti adal kadag iti padak adumdumngeg. To'y pagayam mo, Rico. Ken ka pagayam, Rico. Pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo. Patsyak ang nakaibati iti adal, kadag iti papagayam tayo, adumdumngeg. Ket agbalin kumamet nga adal ken ka, tinagbalin apadas mo. Sapay kuma, ta saan muntong aramiden, tikas iti inaramid mo, iti damo, nga ayat mo, no adanto man masarakam, apakarik na amanen, iti ayat. Gaputa saan nga amin abanag nga ibalang mo, ket mabalin mo manen apidutan. Alakastan pagayam, Rico, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.